Aba Haze Recruitment abari kushangwa mu town yambara abari kurondera abantu emirimo aheri y'ihanga nibajyangwa abo buhereza burunjo burodi yose ruko abantu niyo nshonge bagemesereze ku hayente. Mazina ni Brian Bamanya kuruga umukitongore cya Haze Recruitment Experts. Twashemerwa mnonga kwegita aha kiniro cyo gw'umwaka kandi twareta ente itwareta mu envelope kandi twajanjura yoje ya mwebari mnonga kandi nsima obuhereza bwa TV West na Radio West. Haze Recruitment inemirimo etari yemwe nemwe kane yakira abanya-Uganda bine kiroto cyo gukora heri y'ihanga okuza kwishyikiriza kiroto cyabo. Radio West na TV West tutulanga nayo kandi etuyambire munonga ya sensitizinga abantu bona bamanya ekitukora bitutwara abantu aheru kandi abantu bizire baza heru abantu bakozere sente cyo kureba no gumwaka tutwentujumbira abiniro byona no gumwaka twagaruka. Of course ntwenda kusima Haze Recruitment kopemwe batagire akite general shahure turo njuka ikiniro atubari sande zonganye sande kwishatu tukahika mwanya bwenye no mugishayi kaceke ikiniro mera kongere ngaburijo tugaburira abantu bita bagize bitu kandi companies zitari zimwe na zimwe n'abantu abo abanyekundire nibije abajangwa ntwenda tubahagire nari tubatwere hatukahize cyakora tubasima mronga kugira ngo baretente yiteri yaha ninjura neremera so zakubana mwija dushemera hamwe mu base kurya so lunch covered netwita abantu mwena kwija ibirabo na mukaga mukatwejumbaho tukashemerwa ni mu kinihiro cyo gw'umwaka. Amakuru agasha kwa Suzanne Charles Sema.